I start trke zornatičke omice. Alfa ide iznutra, čini se da tempo želi da diktira Salam sa Milošem Milovićem. 2000 metara začelje za Quick Angel, a Antalija se nalazi na 4. poziciji, s polja ide i Vanilla Sky sa Rizvanom Sakićem. Prednjači dvojac Zornatice. Ništa se ovdje neće dešavati do odlaska u kontrapravac. Čelo za Aspar i Mustafa Mava, druga pozicija za Salam i Miloša Milovića. Na 3. mestu Antalije, s polja Vanilla Sky, začelje za Naglu i Đorđe Perovića. Asmar, druga pozicija za Salam, 3. mesto za Antaliju, 4. pozicija za Vanillu Sky. Asmar, gospodari stazom Zornatičkog hipodroma, druga pozicija za Salam, 3. mesto Antalija, sada pojačava Quick Angel sa Milanom Konkoljem. Asmar i Mustafa Manar, sada se sve ubrzava, bližimo se završnici ove trke. Asmar i Mustafa Manav, druga pozicija tamo za Salam i Miloša Milovića, tu je Quick Angel, tu je i Antalija sa Željkom Ilićem. Idemo u završnicu trke. Salam i Miloš Milojević, da li može Quick Angel iznutra, navaljuje i Nagla sa Đoletom Perovićem. Quick Angel ide iznutra, s polja Nagla i Đorđe Perović. Quick Angel iznutra, druga pozicija za Salam, tako i ostaje Quick Angel. Dolazi Antalija, Salam, onda Nagla, Vanilla Sky.